Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabud, evo nas u 6. serijalu Petak je dan za metak. Ovaj put smo imali nešto više pitanja nego prošli put, pa idemo se odmah baciti na posao. I idemo na prvo pitanje. Xperia Boy, zašto si počeo trenirati? Pa ja sam u biti od uvijek volio te nekakve borilačke sportove i ko klinac sam uvijek volio se penjati po drveću, natjecat se, utrkivati to. I od uvijek sam želio nekakav u biti boks, sam od uvijek želio trenirati. Sjećam se kad sam bio klinac, kad smo u prvom osnovne imali pitanje u školi šta ćeš biti kad odrastiš, ja sam napisao boksač, znači od uvijek mi je to bila želja. S tim da nisam imao baš podršku od roditelja za to, a niko ne bi baš volio da mu dijete dobiva po glavi. Tako da sam tek kasnije, kad sam već imao 17 godina, onda sam se sam uputio u to. Idemo dalje. Je li dobro da svaki dan uz treningu bacim nekakav kardio? Pa to je sad relativno, ovisi kakvi su ti ciljevi. Znači, teško odgovoriti na to pitanje. Ako ti je cilj i ovisi u kakvom si trenutno stanju, kondicijskom, kako izgledaš, koliki ti je BF, šta želiš u biti. Tako da nije nužno. Ja recimo godinama nisam radio nikakva trčanja i te nekakve spore kardio vježbe. Uvijek sam volio nekakve intervalne treninge, jake, što ti na kraju krajeva služi i kao kardio, ali u drugu ruku povećavaš opasno izdržljivost, anaerobnu, repetitivnu snagu, čak i zbog nekakvih maksimalnih broja ponavljanja i ponavljanja do otkaza razvijaš i maksimalnu snagu. Tako da, kažem, teško odgovoriti na pitanje zato što ne znam točno koji su ti ciljevi. Ali eto, ovo sam ti nešto malo otprilike rekao, pa možda uspiješ nešto izvući iz toga. Ako ne, slobodno mi postavi detaljnije pitanje, pa ćemo sljedeći petak odgovoriti. Koje su vježbe koje pogađaju mišiće kod lopatica i mišiće oko stuba kičme? Pa u stvari zgibovi, mrtvo dizanje, to su dvije vježbe koje ti trebaju. U stvari te vježbe su glavne za leđa i da samo te dvije vježbe radiš, već ćeš leđa općenito cijela jako sjačati. Naravno uvijek je dobro ubacivati još neke dodatne vježbe koje će malo nekako drugčije pogoditi mišić, ali zgib, mrtvo, najjače vježbe. Idemo dalje. Može jedan video o sportskoj prehrani. Sviđa mi se kako objašnjavaš neke stvari, svaka čast na videima. Hvala majstore. Pa evo, bit će sad sam malo u strci kako sam imao ovo natjecanje. Nisam baš bio preaktivan, na silu sam izbacivao videe čisto da budem aktivan na kanalu. Sada će biti svega, evo i kako sam ušao u kombinaciju sa ovim prijateljem malo za te kvalitetnije snimke, pa bit će za sve vremena i mjesta. Idemo dalje. Koliko si novca zaradio u svojoj karijeri i da li se novcem od borbi može pristojno živjeti? Pa ja sam u stvari se u MMA-u borio amaterski, tako da sam još ja platio da mogu dobiti po glavi. Tako da tu nisam ništa zaradio. A što se tiče hrvanja, evo sad drugu godinu sam u olimpijskom programu pa dobivam nekakvu stipendijicu na godinu dana. Znači ako si finalist prvenstva države, ako ima 8 natjecatelja iz 5 različitih klubova u kategoriji, onda dobiješ stipendiju, znači 600 kuna mjesečno na godinu dana, to je nekakvih 80 eura. Nije neka lova, ali dobro, na kraju krajeva ja se ne bavim sportom radi toga. Jednostavno to mi je izazov i volim to raditi. A što se tiče ovako, mislim da sam zaradio puno više što se tiče ovako nekih socijalnih stvari, znači mnoga prijateljstva, upoznao sam puno kvalitetnih ljudi, stvorio brojna prijateljstva i mislim da je to bogatstvo koje se s novcem ne može tako i tako kupiti, tako da definitivno od sporta sam jako puno dobio, neovisno o tome što to nije živa lova, ali ima jako puno kvalitetnih ljudi i na kraju krajeva
prijatelji ostaju, a lova odlazi. Idemo dalje. Svaka čast, koliko si imao MMA borbi i koji ti je skor? Hvala, MMA borbi sam imao 6, znači po 3 komada na ovim amaterskim prvenstvima države i to sam sve pobjedio, 4 su bile prekidom i 2 su bile na bodove. Znači 6 borbi, 4 nokauta i 2 puta do kraja je otišlo na bodove. Tehnika i savjeti za arm wrestling? Pa iskreno nikad to nisam baš volio i ono kad smo ko klinci i sad nekad neko znajemo na ruke kao ko će to izbjegavajte ako niste baš izučeni u tome i ako niste recimo profesionalac. Jednostavno uvijek si nezagrijan kad je takva situacija, možeš si samo potrgati nešto će ti skočiti s globi ili tako mišić neki ćeš potrgati bez veze. A što se tiče tehnika i savjeti, pa pretpostavljam da je tu najvažniji taj stisak, čvrstoća zgloba, čvrstoća podlaktice i naravno tehnika. O tehnici nemam pojma, ali vjerojatno pretpostavljam da moraš nekako naučiti tehniku da cijelu silu cijelog tijela preneseš u tu točku koju želiš. Znači jačanje podlaktice, razne kombinacije sa hvatovima, sa bugarskim vrećama, penjanjem na debele konope i tako općenito gdje morate jačati taj stisak. Ja mislim da bi to bilo dobro, ali kažem to ovako laički, na prvu što mi padne na pamet, nisam stručnjak u tome. Kada si počeo da treniraš i kada misliš da je najbolje da se počne? Pa ja sam počeo sa 17 godina, ovisi koji sport, ali već sa 12, 13, 14 godina je ono baš pravo vrijeme da se počne lagano ulaziti u neku specifiku u sportu, a čim prije tim bolje. Ako kreneš sa 5, 6, 7, razvit ćeš neke sposobnosti i potencijale koje kasnije nećeš moći ostvariti. Tako da nikad nije prerano, ali nikad nije ni prekasno. Eto, ja sam počeo sa 17 pa sam uspio ostvariti neke vrhunske uspjehe. Da li možeš da snimiš neki video program na treninga snage za BJJ? Pozdrav iz Srbije. Pozdrav. Pa bit će, ali ima već ove nekakve kružne treninge hrvačke koje sam stavljao, to je praktički slična stvar, izdržljivost i to je to, čak i u hrvanju malo više potrebnija snaga nego u G, tamo je više ta nekakva fluidnost, izdržljivost, fleksibilnost isto jako bitna stvar, ali eto, bit će. Hvala na pitanju. Kako riješiti patelarni tendinitis? To je ona bol u pateli. Pa kako riješiti ako si već došao do situacije da te to jako boli, nemaš šta, moraš malo lediti, odmarati, izbjegavati aktivnosti kod kojih te to boli i ako ne prestaje, vjerojatno kod doktora i lagano nekakve terapijice, jer znam da to zna biti onako minimalno 6 tjedana, mislim da i 4 tjedna da je neki minimum, koliko to zna boljeta, može se čak produžiti do pola godine. Treba pripaziti, znači često se to dešava ljudima koji su preteški, koji prečesto treniraju, znači eksplozivnost treba paziti, treba uzeti u obzir superkompenzaciju, odnosno odmor između treninga, eksplozivnosti i tih skokova raznih, to se najčešće od skokova i od nekakvih eksplozivnih trčanja zna pojaviti. Znači pazite da niste preteški, da se dobro zagrijavate i jako bitna stvar da je obuća kvalitetna. Znači pazite da imate kvalitetnu obuću, a to itekako može biti razlog za ovu pojavu. Evo, nadam se da sam uspio odgovoriti koliko toliko. Street workout ili bodybuilding? Pa to je sad, šta znam, mene ne privlači ni jedno ni drugo, kao da bi se ja s tim bavio, ali sviđa mi se jedno i drugo i koristimo u svom treningu elemente i jednoga i drugoga. Sve ima svoje prednosti i nedostatke, sad teško je reći. Jednostavno o ukusima se ne raspravlja, neko voli ovo, neko voli ono. Recimo klasičan bodybuilding i ta masivnost nikad mi se pretjerano nije sviđala. Jednostavno ti ljudi su preveliki, šta znam, mislim da je nekako nefunkcionalno tako se kretati po svijetu. Ne znam, i aerobno su katastrofa, vrlo brzo se zapušu
Tako da eto, ako bi ja birao između ovog dvoje, možda bi čak izabrao prije street workout. Uglavnom kombinacija toga. Ja više volim naći nekakve super intenzivne treninge, snage, kombinacija kružnih treninga i takve stvari. Ali kažem, nema tu da sad kažem ovaj bolje, ovaj loši ili nešto, sve je dobro. Znači svaki sport je dobar, ima neke svoje čari i svako sebi izabere po svojim sposobnostima i svojim željama šta voli. Idemo vidjeti dalje. Zašto me lijevo koljeno boli kada radim čučanj? Na primjer, uzmem 15 kg i radim čučanj i nakon 5-6 ponavljanja me počne peći koljeno i kao trnci prođu kroz koljeno. Pa teško je reći, recimo isto što mi propalo na pamet, možda si loše zagrijan ili nešto, ili imaš već nekakav problem u koljenu pa bi možda trebalo otići malo to ispitati kod nekakvog specijalista za to. Vjerojatno postoji neki problem, možda nešto sa zglobom ili su ligamenti možda istegnuti, menisk možda opaljen. Sve je moguće, teško mi na kraju krajeva i da te vidim, ja ne bi ti znao to dijagnosticirati. Uglavnom, ako te boli, te aktivnosti smanji ili ih totalno izbaci dok ne prođe. To je najbolje što ti mogu savjetovati. Šta ti je draže, street workout ili bodybuilding? Evo odgovorio sam na to, znači malo prije. Tako da isto vrijedi za ovo pitanje, pošto je isto kao i ono. Evo jedno pitanje. Zašto nakon svakog treninga nogu dobijem upalu? Pa koliko serija uradio? Inače super video. Hvala. Pa dobro, ne vjerujem baš sada dobiješ od jedne serijice nekakve. Ali uglavnom noge su najveći mišići, najveću snagu mogu ispoljiti. Tako da ništa nije čudno, ja koliko god da sam utreniran, svaki tjedan kad radim noge, barem 1-2 dana me boli. To je sve normalno i nemoj da te zabrinjava. Jednostavno noge su najveći mišići i to je... Uvijek ih možeš dobro isforsirati ako to baš želiš. Tako da eto, to je neki najjednostavniji odgovor. I budi sretan što imaš upalu, znači da se nešto događa. Narašće još jači mišići i bolje. Zašto si tako ozbiljan u klipovima, neko kompleksaš da se zajebavaš? Pa šta znam, a svaka osoba je različita. Ja isto ovako sam šaljivđa u nekakvom svom privatnom životu, a htio bi možda jedan dan ovaj kanal dovesti do nekakve ozbiljne razine, a teško ću to uspjeti na taj način. Iako je kompleksaš, on je specifičan tip po tome, čovjek je baš vidi se da mu to stoji, da je on je takav i odlično to radi. Teško da bi ja mogao uopće na takav način funkcionirati u klipovima i tako vas nasmijati. Ne znam, možda bi, ali on je definitivno vrhunski u tome. Nema šta, čovjek stvarno to radi na jednoj top razini. Ljudi moji, to je to od pitanja za ovaj petak i dan za metak. Nadam se da ste uživali, ja sam kao i uvijek uživao. Dole u komentare mi postavite pitanja za sljedeći petak i ja ću kao i do sad sve odgovoriti. Ako vam se video svidio, udarite lajkić, udarite komentar, pretplatite se na kanal Gabudizator Conditioning. Ako još niste, slijede jako puno novih sadržaja, bolja kvaliteta videa i svega toga, tako da definitivno nemojte propustiti to. Lijepi pozdrav, bok!